Etiyopiya. Etiyopiya igihugu cy'ibigwi byinshi. Etiyopiya ni igihugu gikomeye cyane ndetse igihugu cyabayeho kera. Nicyo gihugu cya Afurika kimaze imyaka myinshi cyane kuri uyu mubumbe kibayeho. Bamwe ntibatinya kuvuga yuko ikiremwa muntu cyabashije kubaho bwa mbere ingobyi ya Edeni yaba yari iherereye muri Etiyopiya. Etiyopiya ni igihugu kivugwa muri Bibiliya. Nicyo gihugu cyo muri Afurika kivugwa kenshi mu gitabo cy'Imana, igitabo cyitwa Bibiliya, aho usanga icyo gihugu muri Bibiliya hamwe bacyita Kushi cyangwa bakavuga Etiyopiya. Ni igihugu kivugwa inshuro zirenga 45 mu gitabo cya Bibiliya, ndetse abenshi bavuga yuko isanduku y'isezerano ya yindi Imana yahaye Abisiraheli ishobora kuba ibitse muri Etiyopiya, kubera ko Etiyopiya nicyo gihugu gikomokamo umwamikazi w'Isheba cyangwa Queen of Sheba. Icyo gihe bavuga ko umwamikazi w'Isheba igihe yajyaga gusura umwami w'igihangange wayoboraga Isiraheli witwa Salomo, agiye no kureba ubwenge bwe, bashobora kuba barahuje urugwiro maze bakabyarana umwana. Uwo mwana akaba yaraje kubamuvamo umwami wa Etiyopiya witwaga Menerike wa mbere. Menerike wa mbere akaba yaragiye mu muhango wo gushyingura se, maze igihe ibikomangoma byarwaniraga ingoma ya Isiraheli uwitwaga Herobowamu ndetse na Yerobowamu, maze Menerike bishoboka ko ashobora kuba ari we wibye isanduku y'isezerano akagenda akayihisha muri Etiyopiya. Isanduku y'isezerano icyo yafashaga abanya-Isiraheli iyo babaga bari ku rugamba, bari mu ntambara zikomeye, byatumaga nta mwanzi ushobora kunesha igihugu cya Etiyopiya. Ku bw'ibyo Etiyopiya kuva icyo gihe amateka atubwira ko nta bwami cyangwa igihugu cyaba cyarigeze gihangara gutera igihugu cya Etiyopiya. Ku rwego rw'isi habaye ubwami bwari bugiye bukomeye ndetse bw'ibihangange bikomeye byagendaga birwana byigarurira ibihugu bitandukanye. Twavuga nk'Ubugereki bwa Alexander Rogara, tukavuga Babuloni ya Nebukadinezari, tukavuga Roma ya Nero, ndetse n'ubundi bwami bukomeye bwagiye bubaho nka revolisiyo y'Abayisilamu cyangwa n'izindi ntambara za vuba ahangaha z'abakoloni b'abanyaburayi bakonezaga Afurika. Bivugwa yuko nta ntambara n'imwe yigeze ihangara igihugu cya Etiyopiya kuva icyo gihe ku ngoma y'umwami Salomo. Ndabutsa ko ingoma y'umwami Salomo yabayeho ahayinga umwaka wa 900 mbere y'ivuka rya Yesu. Kuva icyo gihe igihugu cya Etiyopiya, ubwami bwa Etiyopiya, nta ntambara n'imwe yigeze ibatera iturutse hanze yabo ngo ibashe kubanesha. Intambara zigaragara muri Etiyopiya ni intambara zo hagati mu bene gihugu, ariko ntabwo bijya bishoboka ko habaho intambara iturutse hanze ngo itere Etiyopiya. Vuba aha mu gihe cy'umwami Haile Selassie, Etiyopiya yahanganye cyane n'abakoloni b'abanyaburayi b'Abataliyani bashakaga kuza gukoloniza igihugu cya Etiyopiya, ndetse igihe ibihugu by'i Burayi byigabizaga umugabane wa Afurika bikabikoloniza, icyo gihe Etiyopiya ntabwo yigeze ikolonizwa. Mu nama yabereye i Berlin, ibihugu by'i Burayi byigabanya umugabane wa Afurika, igihugu cy'Ubutaliyani nicyo cyari cyahawe Etiyopiya. Ariko igihe ingabo z'Abataliyani zashakaga kwinjira muri Etiyopiya ngo zigarurire igihugu cya Etiyopiya bagikolonize, ingabo za Etiyopiya zabashije kurwana zihangana n'abanyaburayi mu gihe kirekire, bituma igihugu cya Etiyopiya gisoza aricyo gihugu cy'umugabane wa Afurika kihagazeho, ntihagira umukoloni ugikandagiramo. Abantu benshi iyo bumvishije amateka ya Etiyopiya batangira kwibaza batese Etiyopiya ni gatiki? Ese Etiyopiya yaba ifite igisirikare gihagaze gite? Niyo mpamvu hano kuri Dia Wacu TV twakoze ubushakashatsi ku gisirikare cya Etiyopiya kugira ngo turebe
uko cyaba gikomeye ndetse n'ubushobozi gifite, aho gikura ubudahangarwa bwacyo ndetse n'ubushobozi bwacyo. Aka kanya twabakoreye icyegeranyo kibagaragariza uko igisirikare cya Ethiopia gihagaze. Tugiye kurebera hamwe umubare w'abasirikare ba Ethiopia, intwaro n'ibikoresho, indege z'intambara Ethiopia itunze, ibifaru ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi, tanka na artillery. Tunarebe budget y'ingabo ya Ethiopia. Turebera hamwe amahugurwa n'imyitwarire y'ingabo za Ethiopia, uburambe ndetse na experience ingabo za Ethiopia zifite mu ntambara. Tunarebe ubushobozi bwo gukora operasiyo hanze y'igihugu bituma igihugu cya Ethiopia gihinduka igihangange. Muri kumwe nanjye Dia Eugene, umukunzi wanyu. Ndabakunda cyane. Mureke dukomeze turebe ibirebana n'igisirikare cya Ethiopia. Ikintu gikomeye mu buzima buri wese atazi, atamye kandi atigeze amenya, ni ukumenya ahazaza. Ahazaza aho utifuza ko haba heza, ariko tujye tuzinikana ko hava mu mahitamo dukora buri munsi. Nk'ubu abantu bahisemo kujyana abana babo mu Ndahirwa Brilliant Academy, uyu munsi baranezerewe kubera ko ubu abo bana ari bo ngero nziza hirya no hino mu bigo by'amashuri mu Rwanda. Ishuri rifite icyiciro cy'inshuke n'amashuri abanza, abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy bavuga Icyongereza mu rwego ruri hejuru. Iri shuri riherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murundi, akagari ka Karambi. Abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy batozwa indangagaciro ziboneye. Iri shuri ni indahirwa kuko nk'uko ryitwa. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 42 37 cyangwa se 0783 8 Indahirwa Brilliant Academy ni intyoza mu bumenyi ndetse no gutoza abana umuco uboneye. Mu Ndahirwa Brilliant Academy muri Isanga. Igisirikare cya Ethiopia ni igisirikare gikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, ndetse abasesenguzi benshi bakunze kugishyira ku mwanya wa mbere, uretse ko ari igisirikare bigoye kuba wamenya amakuru yacyo. Amakuru tugiye kubagezaho nayo dukesha ibinyamakuru bitandukanye birimo Global Firepower ndetse na Military Power Index ndetse na Wikipedia ndetse na www.flyingwing.com. Ibyo ni bimwe mu binyamakuru twabashije kubasesengurira, tuninjira no muri Global Military Net. Ibyo ni ibinyamakuru twabashije kwinjiramo, maze tubasha gusesengura ubuhangange n'ubutwari bw'ingabo za Ethiopia. Igisirikare cya Ethiopia ni kimwe mu bisirikare byo muri Afurika bigizwe n'abasirikare benshi. Tuvuze umubare, nabwiye yuko amakuru y'ibisirikare biragoye kuyamenya by'ukuri, amenshi nayo biba byaduhishe. Gusa abasesenguzi ntibatinya kuvuga yuko igihugu cya Ethiopia ari cyo gihugu gishobora kuba gifite ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi b'intwari. Muri 2026 igihugu cya Ethiopia kigereranywa kuba gifite abasirikare bakora mu gisirikare cya leta cyangwa active military personnel bagera hagati y'ibihumbi 150 ndetse n'ibihumbi 503 bitewe n'aho imibare iva. Raporo zikunze kwizerwa cyane mu mwaka wa 2026 muri Global Firepower kigerageza kuvuga yuko igisirikare cya Ethiopia ari cyo National Defense Force NDF gifite nibura abasirikare barenga 503 hamwe n'inkeragutabara cyangwa reserve force bagera ku bihumbi 138. ni ukuvuga ngo igisirikare cya Ethiopia ubu mu mwaka wa 2026 kigizwe na active person cyangwa abasirikare bari mu gisirikare 503 ndetse n'inkeragutabara cyangwa abasirikare
badakora umwuga wabo mu buryo buhoraho, ariko baba biteguye kuba batabara igihe igihugu cyaba gitewe, bangana n'ibihumbi 138. Ni ukuvuga yuko igisirikare cya Ethiopia nk'uko tubikesha Global Firepower kigizwe n'abasirikare 600,000 n'ibihumbi 41. Ethiopia iri mu bihugu bifite igisirikare kinini cyane muri Afurika mu mubare w'abasirikare, ndetse bamwe bayishyira mu mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bifite igisirikare gikomeye. Ariko nanone hari andi makuru atanga imibare mito, aho usanga bamwe bavuga yuko igisirikare cya Ethiopia gishobora kuba gifite abasirikare 150 kugera ku 160 ngo kubera impinduka zatewe n'intambara ya Tigray. Bikaba biterwa n'uko igihe kino kinyamakuru cya militarypowerindex.com igihe cyakoraga ubushakashatsi cyo ntabwo kigeze kirebera hamwe abarwanyi bo mu ntara, ndetse ngo cyabarere hamwe n'abasirikare bari active force. Niyo mpamvu cyo gitanga imibare mikeya. Ushobora kwibaza utese igisirikare cya Ethiopia gifite ibihe bikoresho byo mu ntambara? Abantu benshi iyo babara igisirikare bakunda kureba ibikoresho igisirikare gitunze. Iyo barebye ibikoresho igisirikare gitunze nibwo bashobora kuvuga ko icyo gisirikare gikomeye cyangwa cyoroheje. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu bikoresho ingabo za Ethiopia zitunze. Mu mwaka wa 2026 ingabo za Ethiopia zifite intwaro n'ibikoresho byinshi kandi bivanze hagati y'ibya kera by'Abasoviyete, iby'Abarusiya bigezweho, iby'Abashinwa, Turukiya, ndetse n'ibyo Ethiopia yatangiye kujya yikorera. Ethiopia ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite inganda zikorera intwaro. Reka turebe zimwe mu ntwaro ntoya Ethiopia yiganjemo ifite, cyane cyane izi ntwaro abasirikare batwara mu maboko. Ethiopia ifite AK-47, AKM ndetse na AK-103. Izi nizo mbunda zikoreshwa cyane muri infantry ya Ethiopia mu ntambara zo ku butaka. AK-47 na AKM za kera ziracyakoreshwa cyane muri Ethiopia. Hari n'izo bavuguruye nka AK-103 z'Abarusiya. PKM machine gun ikoreshwa cyane mu gutanga fire support, izwiho kuramba no gukora neza mu ntambara ndende. Iyi nayo ni imbunda ikomeye cyane ya machine gun itunzwe n'ingabo za Ethiopia ku bwinshi. Hakagira RPG-7 na anti-tank weapon. Ethiopia ifite RPG-7 nyinshi, ndetse n'izindi anti-tank guided weapons zo mu Burusiya n'Ubushinwa. Zikaba zifite ibifaru ndetse n'ibimodoka by'intambara byinshi. Aha twavuga nka T-72. Nibyo bifaru bigezweho cyane, bafite umubare munini mwinshi cyane. Ibyo bifaru bifite ubushobozi bwo kurwana ku rwego rw'intambara zigezweho zo ku butaka. None kandi bafite ibifaru byo bwoko bwa T-55 n'ibyo bwoko bwa T-62. Ibi ni ibifaru byinshi by'Abasoviyete bya kera, ariko zikaba zikiri mu bubiko no mu kazi ka Ethiopia. Yindi mbunda bafite ni imbunda yitwa BMP Infantry Fighter Vehicle, cyangwa iyi Ethiopia ifitemo BMP nimero 1 na BMP 2 zitwara abasirikare kandi zikabafasha ku rugamba. Izi ni imodoka zikomeye cyane zakozwe n'Abasoviyete ndetse n'Abarusiya b'uyu munsi bagiye bazivugurura. Ni ibimodoka bitwara abasirikare benshi igihe bari ku rugamba ba Ethiopia. Kandi none tugiye ku mbunda z'imisada ndetse n'iza rocket system, Ethiopia ifite BM-21 Grad, ikaba ari rocket artillery ikoreshwa cyane mu kurasa intera nini icyarimwe. Kandi none bakaba bafite SH-15 155 mm, ikaba ari imbunda igezweho y'Abashinwa. Ikaba ifite range ndende kandi ikaba ifite muvoma nziza cyane ku buryo kwirashisha
byoroshye kandi ikaba irasa ku ntera ndende. Bafite n'indi yitwa D-30 Howitzer, ni imbunda y'umusada ikoreshwa cyane mu rwego rw'intambara zo ku butaka. Ethiopia igira n'imbunda zimanura indege zigiye zitandukanye, ikaba ifite n'indege zitandukanye ikoresha mu ntambara, aho twavuga nko muri Air Force, aho Ethiopia ifite indege zigiye zitandukanye. Muri make Ethiopia igiye ifite ibikoresho bitandukanye, aho ngo twavugaga imbunda ndetse n'ibifaru Ethiopia ikunda kurwanisha iyo iri kurwanira ku butaka. Ethiopia mu ntambara yayo yo mu kirere ifitemo ubushobozi bugiye butandukanye, ndetse irusha ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'ibihugu bitandukanye byo ku rwego rw'isi. Ingabo zirwanira mu kirere za Ethiopian Air Force muri 2026 zifite cyane cyane indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi na Magimagi z'Abasoviyete n'Abarusiya. Indege z'intambara za Ethiopia ifite mu mwaka wa 2026 twavugamo nk'indege rutura yo mu bwoko bwa Sukhoi 27 yo bita Franka. Iyi niyo ndege ikomeye cyane Ethiopia imaze igihe ikoresha mu kurinda ikirere no kurwana ku kirere cyayo. Izi mbunda zikaba zaraguzwe cyane cyane nyuma y'intambara ya Ethiopia yahuje Ethiopia na Eritrea. Zifite ubushobozi bwo kurasa misile zo mu kirere no gutera ibitero ku butaka. Nanone kandi Ethiopia ifite indege mu bwoko bwa Sukhoi 30K. Ni indege nshya Ethiopia yatangiye kwakira vuba. Mu mwaka wa 2026 Ethiopia ubu ifitemo indege ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi 30K. Hari amakuru avuga ko izindi zari zaratumijwe ariko zikaba zitarabasha kugera muri Ethiopia. Ni indege moderne, ni indege igezweho cyane kurusha Sukhoi 27, kandi ishobora gukora misiyo nyinshi icyarimwe igihe iri mu ntambara. Ethiopia kandi itunze n'indege zo mu bwoko bwa MiG-23. Ni indege za kera ariko Ethiopia iracyazikoresha. Izi ndege za MiG-23 Ethiopia bitangazwa yuko ishobora kuba ifite indege zirenga 9. Zikora cyane mission yo gutera ibisasu ku butaka no gufasha ingabo zirwanira ku butaka. Ethiopia kandi ifite na Sukhoi 25. Izi ni indege zagenewe gutera inkunga ingabo zirwanira ku butaka. Ethiopia ifite indege ziri hagati y'ebyiri ndetse n'eshatu zo bwoko bwa Sukhoi, zikoreshwa cyane mu ntambara z'imbere mu gihugu no kurwanya inyeshyamba. Ethiopia ifite none indege yo mu bwoko bwa Yaka 133 ikoreshwa cyane cyane mu myitozo yo gutoza abasirikare. Mu mwaka wa 2026 hatangiye kugaragara amakuru ko Ethiopia yakiriye indege ya Yank 130 zifashishwa mu guhugura abapiloti, zanakora ibitero byoroheje byo gufasha ingabo zirwanira ku butaka. Muri rusange Ethiopia nicyo gihugu gifite Air Force ikomeye cyane muri East Africa yose, ndetse no muri Afurika kikaba kiza mu bihugu byiza bifite Air Force yo ku rwego rwo hejuru, aho usanga ifite umubare mwinshi w'indege za Sukhoi 27, ikaba itangiye no kwakira indege za Sukhoi 30 n'umubare w'abapilote babo bari ku rwego rwo hejuru. Kandi Ethiopia ifite na za drone nyinshi ikoresha mu ntambara, aho Ethiopia yatangiye kwakira drone nyinshi mu ntambara ya Tigray na Ethiopia. Yakoresheje nko cyane za drone za Turkiya nka Beyfrank cyangwa TB2 na drone z'Abashinwa ndetse na UAVs zo gukora iperereza mu ntambara. Izo nazo ni drone igisirikare cya Ethiopia ENDF ikoresha muri operasiyo yazo. Ethiopia kandi ifite n'ubushobozi bwo kurinda ikirere cyayo ku buryo ishobora gusama ibisasu bishobora kuba byaterwa
mu gihugu cya Ethiopia, aho ikoresha nka Pantsa S1 cyangwa SAM system mu kurinda ikirere cya Ethiopia, aricyo anti-aircraft guns cyangwa land system, ndetse na surface to air missile zimwe z'Abarusiya. Ariko air defense yabo ntabwo iragera ku rwego rw'ibihugu bikomeye nka Israel cyangwa Amerika. Kandi nanone ikaba ifite ibikoresho by'itumanaho ikoresha mu ntambara zayo, aho ikoresha electronic warfare cyangwa igakoresha drone cyangwa igakoresha surveillance system cyangwa military communication cyangwa igakoresha cyber capability. Rero dukomeje kureba bimwe mu bushobozi bw'igisirikare cya Ethiopia, ntabwo twabura kutababwira ku bijyanye n'ibitwaro kirimbuzi Ethiopia yaba ikoresha mu ntambara zayo za buri munsi. Ethiopia ifite ibitwaro kirimbuzi bigiye bitandukanye nk'uko twabibabwiye ikoresha mu bihe bya buri munsi. Gusa Ethiopia ikaba ifite imbaraga nyinshi cyane mu bifaru byinshi cyane igenda ikoresha bigiye bitandukanye, aho twavuga ko Ethiopia aka kanya ifite ibifaru birenga 1,500, ndetse ikaba ifite imbunda zirasirwa ku mamodoka zirenga 487, ikongera ikagira imbunda zikururwa zigera ku 140, ndetse ikanagira rocket launchers, imbunda zirasa ibikompura zirenga 79. Ibi bituma Ethiopia iba imwe mu ngabo zifite ibikoresho byinshi byo ku butaka muri Afurika, cyane cyane muri East Africa. Reka turebere hamwe ibijyanye n'ibifaru Ethiopia itunze by'umwihariko. Mu mwaka wa 2026 Ethiopia ifite igisirikare gikomeye cyane muri Afurika, ndetse cyane cyane kikaba ari icya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba, cyangwa kikaba kinakomeye cyane mu kugira ibifaru byinshi ndetse n'imbunda z'imisada. Reka turebere hamwe ibifaru Ethiopia ifite muri uyu mwaka wa 2026. Ifite ibifaru bya T54 na T55. Izi nizo tanka nyinshi cyane Ethiopia ifite, kuko ifite ibifaru birenga 1,190. Ibi bikaba ari ibifaru by'Abasoviyete bya kera, ariko byagiye bivugururwa kugeza ubu ngubu nk'uko tubikesha Global Military Net. Yongera kugira igifaru cyo bwoko bwa T72, ikaba ari cyo gifaru kigezweho Ethiopia ikoresha cyane mu ntambara n'imirwano ikomeye. Ikaba itunze ibi bifaru byo bwoko bwa T72 bigera kuri 221, harimo ibyavuguruwe nka T72B cyangwa T72 UAI. Irongera ikagira ibifaru byo bwoko bwa T62. Ibi bifaru bikaba bigereranywa ko biri hafi cyangwa birenga ibifaru 120, ariko ibifaru bikaba bikiri mu bubiko bw'igisirikare cya Ethiopia, kikaba kitarabikoresha na rimwe mu ntambara. Kandi none Ethiopia ifite imbunda zigenda zifite moteri, cyangwa imbunda zitwarwa n'amamodoka, zirasirwa ku mamodoka zikomeye, aho twavuga nka SH-15 Chinese 155 mm. Ni intwaro nshya cyane igezweho Ethiopia yatangiye gukoresha cyane, ikomoka mu Bushinwa. Zikaba intwara ziri hafi cyangwa zirenga 32, zifite ubushobozi bwo kurasa kure cyane. Kandi none Ethiopia ikaba ifite intwaro y'ubwoko bwa 2S1 Groves Dika. Izo zikaba ari intwaro, ikaba ifite ibimodoka by'intambara birenga 82. Zikaba ari intwaro zakozwe n'Abasoviyete bo mu myaka ya kera, ariko zavuguruwe kugera ubu. Irongera none ikagira indi ntwaro mu bwoko bwa 2S19 Master S. Ethiopia yo ikaba ifitemo intwaro hafi 10. Ni artillery ziremereye kandi zifite presiyo nziza cyane. Ethiopia kandi ifite na rocket artillery zo mu bwoko bwa MRRS, aho bafitemo BM-21 Grad, abakaba bafite izirenga 50.
zikoreshwa cyane mu kurasa roketi nyinshi icyarimwe. Nanone kandi barongera bakagira intwaro ikomeye yitwa PHR 03. Ethiopia ikaba ifite nibura ibimodoka 4 by'izo ntwaro. Ni intwaro zikomoka mu Bushinwa, zirasa mirometero byinshi, zirasa kure cyane. Ethiopia ni igisirikare gifite intwaro nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Ariko nanone ntago twavuga iby'igisirikare ngo twibagirwe kurebera hamwe ingengo y'imari cyangwa budget igisirikare gikoresha. Igisirikare cya Ethiopia mu mwaka wa 2026 budget y'ingabo za Ethiopia defense budget cya military expenditure igereranywa ko iri hagati ya miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika na miliyari 1.2 y'amadolari y'Amerika, bitewe naho imibare iva. Raporo zishingira kuri SIPRA zigaragaza ko Ethiopia yakoresheje hafi miliyari 1.19 by'amadolari y'Amerika mu rwego rw'ingabo mu mwaka wa 2026 nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya Global Military Expenditure. Ariko nanone hari andi masoko y'igisirikare agaragaza ko bakoresheje hafi miliyoni 922 z'amadolari y'Amerika nk'ingengo y'imari y'ingabo. Ibyo nabyo tukaba tubikesha ikinyamakuru cyitwa Global Military Net. Ariko ushobora kwibaza uti ese ayo mafaranga y'ingabo za Ethiopia ziyakoresha iki? Budget y'ingabo za Ethiopia ikoreshwa cyane cyane mu kugura indege nshya nka Sukhoi 30, drone n'intwaro zigezweho, gusana no kuvugurura ibifaru ndetse n'ibibunda by'umusada, ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba mu bice bya Amhara na Oromia, no kongera ubushobozi bwa Air Force n'ingabo zo ku butaka. Ibyo nabyo tukaba tubikesha Global Military Net. Ese igisirikare cya Ethiopia gihagaze he mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika cyangwa ihembe rya Afurika? Mu mwaka wa 2026 Ethiopia iri mu bihugu bifite budget ya gisirikare nini muri East Africa. Ariko Kenya nayo ifite budget nini cyane iri hejuru ya miliyari 3 z'amadolari y'Amerika mu rwego rw'umutekano n'ingabo nk'uko raporo zitandukanye zibivuga. Ugereranyije GDP, Ethiopia ikoresha hafi ingengo y'imari ya 1% ya GDP yayo ku gisirikare mu mwaka wa 2026. Ushobora kwibaza uti izi ngabo za Ethiopia zo zigitangaza zingana gutya zaba zifite ubuhe bumenyi ndetse n'amahugurwa yo gukoresha ibikoresho by'akataraboneka ingabo za Ethiopia zitunze? Ndetse ukawanibaza imyitwarire y'ingabo za Ethiopia. Amahugurwa n'imyitwarire by'ingabo za Ethiopia mu mwaka wa 2026 bifatwa nk'ibifite imbaraga mu bice bimwe, ariko bikaba binengwa mu bindi kubera intambara z'imbere mu gihugu n'ibibazo bya politike n'amoko imbere mu gihugu. Amahugurwa y'ingabo za Ethiopia aho bafite imbaraga. Ingabo za Ethiopia ENDF zifite amashuri ya gisirikare akomeye. Abakomandazi cyangwa abayobozi b'ingabo bafite amahugurwa akomeye n'uburambe bwinshi bwo mu ntambara nyazo, nk'aho abayobozi b'ingabo ba Ethiopia baba baragiye barwana intambara nyinshi zitandukanye. Hagati y'umwaka wa 2025 n'umwaka wa 2026 habaye reforme zo kuzamura training na standard z'abasirikare, ndetse hongerwa n'ikoranabuhanga mu mahugurwa ya gisirikare no guhugura abapiloti, abayobozi b'ingabo n'abatekinisiye benshi bo mu gisirikare cya Ethiopia. Ethiopia ifite ingabo zifite amahugurwa rwo hejuru nk'ingabo za Special Forces cyangwa na ba Commanders. Special Operation Command ya Ethiopia ifatwa nk'iyo mu rwego rwo hejuru muri Afurika y'Iburasirazuba. Bahugurwa cyane mu bijyanye na airborne operation, counter terrorism, urban warfare, reconnaissance no gukoresha drone n'ikoranabuhanga rigezweho. Air Force Training cyangwa amahugurwa y'ingabo zirwanira mu kirere, Ethiopian Air Force ifatwa nk'ifite amahugurwa meza kurusha
izindi ngabo zose zo muri Afurika. Abapilote babo bahugurwa ku ndege za Sukhoi 27 ndetse na Sukhoi 30 na drone zigezweho. Ethiopia yanatangiye kwibanda kuri electronic warfare na cyber warfare. Mu bijyanye n'imyitwarire, igisirikare cya Ethiopia gifite intege nke cyane muri discipline. Reka tubanze turebe ibyiza ingabo za Ethiopia zifite muri discipline. Abayobozi b'igisirikare cya Ethiopia bavuga ko discipline yazamuwe cyane nyuma ya reform na commander structure igihe yavugururwaga, kandi hashyizweho uburyo bwo kongera ubunyamwuga mu ngabo za Ethiopia. Ingabo za Ethiopia zizwiho cyane kwihangana mu ntambara ndende, kandi nanone zikaba zizwiho endurance no gukora operasiyo zikomeye mu misozi n'ahantu hakomeye. Ariko zifite ibibazo n'intege nkeya mu bijyanye na discipline. Nubwo bafite training ikomeye, discipline y'ingabo za Ethiopia yanenzwe cyane mu myaka yashize kubera intambara ya Tigray, amakimbirane muri Amhara na Oromia. Ibirego bya human rights violence byagiye bigaragaza ko ingabo za Ethiopia zagiye zitwara nabi kuri urwo rugamba, aho zagiye zakora ibyaha by'intambara. Kandi nanone igisirikare cya Ethiopia gifitemo ikibazo cyo kugenzura neza imitwe yose y'ingabo n'imitwe ifasha leta. Hari abasesenguzi bavuga ko bamwe mu basirikare bafite combat experience nyinshi, ariko training na convention warfare itangana hagati y'imitwe yose, kandi ubuziranenge bwa discipline butandukana hagati ya elite unit ndetse na ordinary infantry. Ugereranyije mu karere ka East African, mu mwaka wa 2023 Ethiopia ifite abasirikare bafite combat experience kurusha benshi muri East African. Bafite commanders n'indege zifite training ikomeye, ariko discipline n'ubunyamwuga bikunze gufatwa ko bitaragera ku rwego rw'ibihugu nk'u Rwanda cyangwa Kenya mu micungire n'imyitwarire rusange y'ingabo. Ku rwego rwa combat experience, Ethiopia iri hejuru cyane. Discipline and organization, hari aho igisirikare cya Ethiopia kigifite ibibazo kubera intambara z'imbere mu gihugu no kuvugurura inzego zacyo. Ushobora kwibaza uti, ese izi ngabo za Ethiopia zimeze gutya zifite uburambe mu bijyanye n'intambara? Ingabo za Ethiopia mu mwaka wa 2026 zifatwa nk'izifite uburambe bwinshi cyane mu ntambara, combat experience, kurusha hafi ibisirikare byinshi byo muri Afurika y'Uburasirazuba ukuyemo ingabo z'u Rwanda za RDF. Impamvu zatumye zigira uburambe bwinshi ni intambara ya Ethiopia na Eritrea yabaye hagati y'umwaka w'1998 kugera mu mwaka w'2000. Iyi ntambara yahaye Ethiopia uburambe bukomeye cyane. Ni imwe mu ntambara zikomeye Afurika yagize nyuma y'intambara y'ubutita. Intambara ya Tigray yabaye hagati y'umwaka w'2020 ndetse n'umwaka w'2022. Iyi niyo ntambara yahinduye cyane igisirikare cya Ethiopia. Ethiopian National Defense Force, nanone ingabo za Ethiopia zarwanye intambara nini yo mu gihugu imbere, zikoresha drone, artillery nyinshi, air striker, special force n'imitwe myinshi icyarimwe. Iyi ntambara yahaye abasirikare babo kugira uburambe muri urban warfare ndetse no kugira uburambe muri mountain warfare na drone warfare, ndetse n'uburambe muri logistic y'intambara muri iyi ntambara ya Tigray. Iyindi ntambara yahaye uburambe ingabo za Ethiopia ni operasiyo yakorerwaga muri Somalia. Ethiopia imaze imyaka myinshi irwana muri Somalia, aho irwana n'umutwe wa Al-Shabaab, ndetse ikaba ikunze cyane kujya mu butumwa bw'amahoro, peacemaking, hirya no hino, no gukora amahugurwa atandukanye mu bisirikare byo hanze y'igihugu. Ibi byahaye experience muri systematic warfare
ndetse no muri desert operation no mu ntambara zo mu butayu na international operation in African Union mission in Somalia. Intambara z'imbere mu gihugu zatangiye mu mwaka wa 2023 kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2026 muri Amhara ndetse na Oromia. Ethiopian National Defense Force yakomeje operation ndetse no gukoresha drone na rapid deployment na intelligence operation na combined arm warfare. Ibi byatumye abasirikare benshi bagira real battle fire experience buri gihe. Ese ushobora kwibaza uti ingabo za Ethiopia zifite ubuhe burambe? Ingabo za Ethiopia zifite uburambe bwo kurwana intambara zitandukanye, ari intambara zo ku butaka, intambara zo mu kirere, ndetse n'intambara zo mu butayu, n'intambara zo mu misozi, n'intambara zo mu mujyi. Ingabo za Ethiopia zakoze kurwanya izi ntambara, ariko uburambe bwinshi zibukura mu ntambara zigenda zigaragara mu gihugu mo imbere. Ugereranyije muri East Africa, mu mwaka wa 2023 Ethiopia ishobora kuba yaza mu myanya y'imbere muri East African, cyane cyane muri combat experience. Igihugu cyonyine gishobora guhiganwa na Ethiopia ni u Rwanda, kuko nirwo rufite experience nyinshi mu bijyanye n'intambara n'ibihugu bitandukanye bishobora kuba biruta iby'ingabo za Ethiopia muri iyi minsi. Abasirikare benshi babo bamaze kunyura ku rugamba, bamaze kunyura mu ntambara nyinshi kurusha izindi ngabo zo mu karere. Ariko nanone nubwo ingabo za Ethiopia zagiye zigira intambara nyinshi z'imbere mu gihugu, nanone zizwiho kuba zikunda gutsindwa mu bitero byinshi n'inyeshyamba z'imbere mu gihugu, aho cyane cyane twabivugira nk'intambara yagiranye, intambara yabaye hagati y'Abatigray ndetse n'ingabo za Ethiopia, aho byaje kurangira ingabo za Ethiopia zitsinzwe urugamba zigasaba imishyikirano Abanyatigray. Muri make rero reka dusoreze kuri operasiyo ingabo za Ethiopia zagiye zikorera hanze y'igihugu cyazo, maze tumenye nuko zitwara igihe ziri mu ntambara hanze y'igihugu cyazo. Ubushobozi bwo gukora operasiyo hanze y'igihugu bw'ingabo za Ethiopia mu 2026 burahari kandi burakomeye muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko ntibigera ku rwego rw'ibihugu bikomeye bya Afurika nka Egypt, South Africa ndetse n'u Rwanda. Ibyerekana ko Ethiopia ishobora gukora operasiyo hanze y'igihugu. Uburambe bwinshi ibukura mu bitero Ethiopia yagiye ikora muri Somalia. Somalia iki nicyo gihugu Ethiopia imazemo igihe kinini ikorera mwo operasiyo hanze yayo. Ingabo za Ethiopia zimaze imyaka irenga 15 muri Somalia zirwana n'umutwe wa Al-Shabaab, kandi zakoranye na African Union, zongera gukorana na African Union Transition Mission in Somalia, ndetse zinakorana na leta ya Somalia. Ibi byabahaye uburambe bukomeye cyane bwo kuba babasha kurwana intambara zo hanze y'igihugu cyabo. Muri make rero igisirikare cya Ethiopia dusanze ko ni kimwe mu bisirikare bikomeye cyane muri Afurika, ndetse kikaba ari igisirikare cy'intarumikwa, kikaba ari igisirikare gitandukanye. Nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV, nagira ngo mbasabe niba hari ikindi gisirikare mwamwifuza yuko twazabakoraho commentaire cyangwa twazakoraho ubushakashatsi tukareba ubukomezi n'ubushobozi bwacyo, ko mwacyandika muri commentaire, maze natwe tukazasesengura inyandiko n'ibinyamakuru bitandukanye tukareba ubushobozi n'ubukomezi bwacyo. Ndetse hari n'igisirikare mwashaka ko twagereranya, igisirikare cy'igihugu mwashaka ko tugereranya n'igihugu kindi gihugu, nacyo ndabasaba ko mwakitubwira muri commentaire, maze ubutaha tukazarushaho kugenda tubagezaho amakuru atandukanye avuga ku ngabo z'ibihugu bitandukanye, byaba ibya Afurika ndetse n'iby'ahandi. Twasezeranya ko buri cyumweru tuzajya tubagezaho amwe mu makuru aranga ibisirikare by'ibihugu, kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubutwari ndetse n'ubukaka bw'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Mwari muri kumwe nanjye Dia Eugene, umukunzi wanyu. Ndabakunda cyane, muhahe muronke. Ikintu gikomeye ubuzima buri wese atazi, atamenye kandi atigeze amenya, ni ukumenya ahazaza.
ahazaza aho utifuza ko haba heza, ariko tujye tuzirikana ko hava mu mahitamo dukora buri munsi. Nk'ubu abantu bahisemo kujyana abana babo mu Ndahirwa Brilliant Academy, uyu munsi baranezerewe kubera ko ubu abo bana ari bo ngero nziza hirya no hino mu bigo by'amashuri mu Rwanda. Ishuri rifite icyiciro cy'incuke n'amashuri abanza, abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy bavuga Icyongereza mu rwego ruri hejuru. Iri shuri riherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murundi, akagari ka Karambi. Abana biga mu Ndahirwa Brilliant Academy batozwa indangagaciro ziboneye. Iri shuri ni indahirwa kuko nk'uko ryitwa. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 42 37 15 cyangwa se 0783 8 Indahirwa Brilliant Academy ni intyoza mu bumenyi ndetse no gutoza abana umuco uboneye. Mu Ndahirwa Brilliant Academy muri Isanga.